Lingba ka press briefing kabla long henne kesengi ke Muay Thai Association of Meghalaya haka jing sedang ka borit jongka kala themu banishim benta haka Youth IMFA Championship of Muay Thai. Ke association kala kerpat benyo jing kershan haka liang pisah tingkah naka sarkar bat kumjoru naka Sports and Youth Affairs Department baka niyo ban leji kun yakani ke championship kaban sa Longshan hanong ba Kuala Lumpur hari Malaysia kaban sa sedang nadu ka khnai terik unailar hadu ka puai terik unailar. Kendiat ngawan ni kumpul sepuluh tujuh poru dekat batin kena berpesan cara neka Muay Thai World Championship kapan long ru hapo Kuala Lumpur Malaysia nado kenai trip hado apoi trip ubade benai Agos usna kuah dengan sungguh ba nakaliang juni niran ni kena Indonesia bentang saya World Championship ni sa select ni pramut tang bai wei nai kini kilong wa ngimdan ya kilo poka wa nomor ilong tang aku AKG tingidon sa kumban nyumut kibon lagi persen site tiki wedan ni alfan midon alfanzia riang ibon lagi kun tei khat laisnam laifan kiji Mary Christine riang bisok sini skill yang tunga khatsau khatsan snem kepada lai pokra kiji napi lawan bed nospung khatsau khatsan sau kusan kiji IT bantelin karunut khatsau khatsan hakawet san kuwai sindra Everstar Lindo khatsau khatsan kilo sapu pra kiji Damisha Martin khatar khatlai sapu ar kiji buat ban saknam kerpang warklo khatsau khatsan hakasau san kiji ikini kena ngimi nang ni mani sibenta te gede nak ngimi nang ni ka handai trip mali sibenta ya te ke World Championship dan kalian Muay Thai min hakani nginawan shen ban sim ban wan sibenta ha ka bede ba kani ka World Senior World Muay Thai Championship kurang sulong shen po Abu Dhabi dan kalian ka Muay Thai Association of Meghalaya kalwan ra ya kana ba burom ya ka ri India dah keba ngelayo benra yu bronze medal napo ka jelam Meghalaya kamot pene buat melimngap bele ke light under 40 ya apa ka under 48 years nang tabat tu blasebok habuli boleh le ka under 23 years jong ki senior yang sumunong ba nakaliang jungi suru ba kini kin nyumut na nilai cetairu ni kermen hidup anura ikana mai burom mat job ya kathong na kamta kanika Malaysia cibenta na India sia ketika World Championship kembang lakran ngamne tenaga yang jungi ka association ni penpau isi sungu hamtam ya ka sport director department hamtam yu sport minister belaju irap nagawi por sakoi por nang manhakani ya World Championship ru nakaliang sport minister nakaliang sport director la ai ni banyarap ya ka bailut besep kabangilai citai nadu ka by flight badan nadu ka fees korkot kijinglot kala ai nakaliang ka government tenrei hakani kesin ka bomta ngelai banbu ya ka application show sport minister baca kejuk por hukum hapo ka directorate yang ri sembah kani kesin ka bomta se nakaliang sport department kuma PI nakane yang bon sipun KKA KI yang ana kejemput bentuk buram jadi kena job jadi gol bio gol les kum scholarship hak babon ke disiplin dan semua nakaliang sport lo persang hibat hau kala kelenti dan rai nakaliang jongka association hadin ba ngiti yang bayo ngim yo ajingram nomor talangin si approach yang sport besar si ba yo ba ka sport director yo dan pisah dan nomor ngidon hani kena nang ni gede kena jungi ki beduk hikimi pa ka surap bami nang kendong pina cimenta tingimnut mensim ya kares ngila sibuk tang tiket ban restart si kawon ban siu ki pisah ban siu yang dan kam ka tu ni te kita gede jumba sangut belalong prepare ini nyumut kelong ba ngin hab le beng ya ka registration balada ka federation kana priang kemun inang le ya kan registration na untak menjawab cimenta tiga angot
Kibala kinam ta kilong tinik sangot. Dengan sungu ba ngapen pau ci sungu ya emeli jang sini. Men haka ap nutrik bentau muni benar badat nai julai. Ngalai keren bat i ban bu ya kepenyen ban di penduk siang. Nomor siam di siam bubun kamba labun ki ni kisna bladat persyang ban bu penyen ngim layo. Dengan solim ba ka jelam jong emeli jong ba Jason Molong. Beri emeli jong sini tilala ban jelam ban kenduk siam. Tinggal lek limba jong i ba limba ka association brokoi ban lek lang begini kena balik sebentar setei ban kundu UCM bat kunju ru bat ikini ki kena ke yo ya ni ka ba jangga won ban kani dang yo yo bronze medalist tinggal yo pensondur lang bat chief star bat haju upor ngla ai ni ka apil ka PE ni ka apil la ai ni nang la ai ke pil la pe jing jing ya wong kan ngot tinggal ongi kanut ma khalai la ai tam ne kala bantam nama ba kapisa ka kieu man la kasni te do wong om le do si ong yang ni don mori ni nyerap te ada lang ta la ai be chu chip secretary ha be de ni ka kot tong ni nyerap jadi lang ta nglai si budin tinggal sa ta ka jing tien nomor ba yo ni yo bisa be kena jing ni yo ram nilai persyang ya persyang banyuwat bisa menuat karam lada layo bisa ini sa yo nilai simpan ini sa siyo ini bisa